dozi ni mukoko ono neriyo ne yamaze sini ey'omukaaga era mu bukoko buno obutono bwenina sini 6 yamaze ey'omukaaga era bukoko buno eriyo yenamaliza era eyamaliza university bamutwikira nga noga ku bukoko. Why media? Why media? Your best YouTube channel. Why media? Lungi ali kwa why media bambe kyabe ekyokolo kubanga otugobera kitwizamu amaani. Yasaba yakabaka ali kusubscribinga to go ahead and subscribe, like and share our videos. Nga buli donzo we mu Yazid Yolisigira. Tukyusa kyusisa muko tudye ku kweno mu byobulimi. Kabo muri kumbona nkyalire muko omo ku balimi ba koko mu district ye Mayuge. Musada wa man Muzeyi George era nga bambi aina bingi byasobola okutokobera ku kibala kino ekya koko. Engeri ba mulimamu biki byamufuniemu bambe n'okusomozebwa iwali eyo ngolina itaka ayenga okoba ozakyo osobola kulimako n'ofuna kasente ona kulwalero nsubira answers do Muzeyi George ali kujja kudiramu tomana osobola okubona akatambikana ku why media wena watandikira wano okwenigira mu kirime kya koko ekigemya akati era nga busano be yanina ino so bambi tumukyalire muko atukobere koko ndi Mayuge no bitundu ebyebufulu bibambi Muzeyi omwagana Muzeyi kyalo kikobachi kyalo kirungi nga wekumire eno yakumire obulungi era kwenzalibwa abe kyalo mube no mwasirikira aye no mufuna yo sente anti okuba mu kyalo muno tufuna ebirungi ate tweyagaliramu mwegomba ba mutawoni yaba mutawoni TV rungi mwaba mu kyalo nabali mutawoni lero bali kuvaamu bali kulumukira mu kyalo okulima lero buli mino buli mu sente business lero misolo mingi government ejita kwa misolo mingi jovobona n'abasoma abakozi ba government bali kulumukira mu byalo okulima kandi wo sente yona yona batuukayo bali kwenigira mu kulima ebikado n'ebintu ebindi sempera nebikado nina byayina erimira ino mu kulima n'ebigogo ni nduzi natunze enkoko biki era mu kulima okwo koko wange mu kusimba koko ntamu ebijimusa bino biva mu nkoko dangera ndina enkoko ensoga ningi. Okay. So Muzeyi George tukobere otandika otya okulima ekirime kya koko mu byona eno bosoga tuyidinga tuli balimi ba bikado wabula lwaki itaka lye wakubonoka ndime koko ekyampa okulima koko ebikado tumala emyaka mingi enze koko ekimpa okulima koko tisaba lukusa nti mutundega genendera koko wange era baana bava kwati sano saawe eno duzi ndakutwala Mayuge mwene ezirange makumu kuno nti antoza lukusa nti lwaki otunzire lukoko eno kindi kyampa okolaki okuwalizibwa era koko omugemba nsimba ntamu n'ebigogo era mwendifuna abantu bange balya bulungi gentwala ekire ebiri gentwala ekire emeka mbandi bulungi olunaku olwo. Okay, so Muzeyi onkobaire kuti wakalima koko emyaka egisoba emyaka ndi mwene 5 oli mu myaka 5 koko ba mulima batya era butensi godivawa koko yoze nasikirizibwa abantu banange koko okulima ze nsimba futi 10 ku 10 ngabwe enko byentinunda kwenku kuntola mu kalimbu olwenkoko nata mu biine ebyo koko wangera bakobanga mukoko amala emyaka 5 koko amala mwaka mulana kitundu emyezi 18 nga koko atandise obala kusinzira bwo mwidabiriza ali otibikado mwaka mulana kitundu ngotenga kufuna sente ayensigo mudigulawa ensigo mpe abantu baniba naife abalimi bako kuna batero otugako oja wa mukoba twena batusikiriza eriyo mukweri mu bwanga wanso kyawo tuwairi ne yampa kuzene ensigo ni mufumye na atandikira okwo yampa bwere tiyanguza nga trading ali kuwa kyabugaiga yampa kyabugaiga era mwe yanzerebwa mwagana mulamusana bulungi kuba mukweri me wanyako bati muna tawo okuwaira akatono kolina otewe kukoko oyo. Okay. So wali ngotandika okulima koko ekyalo kyakubona kitya kuba
ndibonanga olingo omulala ku kyalo kuno tiweinako ku bantu bandi. Of course buli wotalika bintu nga bino bitali bya bulido ku kyalo abe ekyalo bewuninkirira ebigambo babingi iwe ekyalo bakubona batya? Kana ebyalo ebindi ngeri betwalinga ebikado bya dominating ekyalo abandi bakibona bubi. Nze ndabakoba nti kooko ono naye nakwo ebiri esatu ofunamu okusinga okulindirira ebikado. Kuba lero ofuna ku wido bwatunda ku duzi bwatunda ku ebikado mala emyezi 18 kooko ono yabaire mulungi ino. Kuba buli lunaku osobola okola ki okufunayo kofunayo. Pa ndali kunimulirano wange ne yankolera bed ni omulirano wange ali awo yena bamweta basi ena ali ne kooko yansinza ku kabiri. Ekyansikiriza. Okay. Tukobaire ku manure nti otamu obubi obwenkoko wayambaku ngotole ku obubi obwenkoko bwota muno biki ebindi byota mu nimero yo koko kubanga mujimufu era atakwagantu aganene ngagano. Ntera okutaako ku ebijimusa ebindi bibagulere naafuugera ku okufuuga ku nga supergrow yo mfuuga ku kusobola okumujimusa amangu. Mweta supergrow oye tukotero supergrow from growing okusoka ampuye supergrow supergrow ne supergreen nje ntero okozesa ino okufuuga ku ngotwere ko kufuuga ku biche bindi byo ino okola ku nimiro seta wano bulungi wawuza ku biki okuwawuza ntero okuwawuzaku kuba kooko yera gaba gasaga ganji olino okuwawuza ku wasalira ku omusana gwasobola obitamuku okusinga bwagema atinga omusana tigukola kitugubitamu. Okay. Ate amaadi gabanga tigali kugwa tikyetaaga kufukirira era amaadi kooko namusimba mu mbeera da musana ye ubona abaana abo bende nababo nakozesanga nga buli lwasande nfukirira n'olwokusatu mu wiki era ni kuno ogwa musana bagujja otandika ntero teme ebigogo bwe birimu nayalirira emigogo ja kuuma amaadi ago gansi. Okay. So otegero tyanga kokalulede nti kuliko kituuse okutolebwako kijja mu katale okutolebwa kumpe ano nti kooko yo ombona atyo atero akyusa kala nategera nti ono ali ready okukola ki okutolebwako. Okay. Atusaba mukala ki atuse aida mukala ya yero atandika okwengerera. Okay. So okumutola ku ngokali wotandika okumutola ku akatale kaliwa akatale nze naze ntwala mayuge kaliwe bamugula butisawe ne kilo ya sete ng'emmeke ya kooko nze kilo recently natunda mulala 2-5 kilo endala nedo natundira ku kale nenda kujayo okumuuna kudino kale tidi butisawe no kiriyo hayi nga natunda ku mulala 2-5. Okay. So eno half acre eyo tuwe ko kifani lwokungwiro sobola kufuna mu kironga imeka oba ulina kojanga okungula ebitagemagana nkungula ebitagemagana kuba already kulo natwale yo ku ekironga 12-13 ntiontu kuba already akali mutaka ali kukulanga galaga ganvuga otwala ikironga 13 entwala kironga 10 mbange emitwalo 12 ne 15. Ekikoba towa mukasente waka atitera wamwera n'abantu bange family eba bulungi ndiya bulungi nebesa omwene ng'omuntu. Okay. So far bichi byosobola okutokobera ku kunti byofunye ku mukooko anti byenfuniyemu ku nsomesa abaana era tituli bubi n'abaana mbasomesa. Dozi ni mukooko ono leriyo ne yamaze esine ey'omukaaga era mu bukooko buno butono bwenina sine 6 yamaze ey'omukaaga era bukooko buno eriyo yenamalize eyamalize university bamutwikira nga noga ku bukooko bumwani na bugogo obwo eziraga ndi university yasoma biki yasoma byambalirira mukooko ino mbalirize butisaino muzeyi ndinaye ali Kampala twakwagana ku kyalo kuna kunoma
nga twedinga bulisaaga eno wafuna ebijinzi akubona ng'obwaire saati ng'eno ey'omukunkumula akuba ati musaadha ye nga bandi tike tiri musaadha mutene ku byo kuba ndi musaadha mulimi. Wow. Oli ku YY Media ndi Yazid Yolisigira. Akali ku subscribe ya, please go ahead and subscribe. Yanga so kojere wena ndakweta olulwo nkugeme. Anchaire ku Muzeyi George omulimi wa cocoa ya kalime myaka ngena no mu bitundu ebyebufulu bye mayuge. Atukobere ku kutomana. Iwo obeire ngoli eyo ngolira obwava ngoli na itaka. Osobola okufuna amagezi ku Muzeyi yo wena watandika okulima koko wena wefuira kumpiya inze lwakubula itaka ngo ine mena itaka Muzeyi mbe ntwala ze nange ensimbeko Muzeyi bayifi bana nange twabula ko itaka ekeyo wulira obulumi bakuba tubanange Muzeyi wulira obulumi wabula twabula ko itaka eri okulima ko aye nange Muzeyi buli mulimo gubamu okusomozebwa mukulima koko biki byosobola okutokobera ali eyonga yesunga okumulima abe bulindala ati kino bakindabula okusomozebwa okuli mu kooko eno kyembona kooko ayenda wa mulima woli akwetoloire kuba abayibi nze nina amataka mangi eriye ya mataka ningali ndiyo na amataka ne kulugukumeini ayi tisobola kulima yuko kulwabayibi kuba omwibi asobola okutola no yali green ngakali kutuuka mu kalere yombuziza ali mu yero n'obuzibu obukusomooza okuligo eje yakalire eyo amutola yaje yamutema yamuteeyo yakalire eyo biri otimwani banaba abakola embisi abanoga embisi edo green mwene bamunoga bamutwala so niko oko yena bwali n'okusomoozibwa okuli okw'obwibi enezira babusale bakasale mukabe no kotayirayo anti ife bana bitero okolebwa bale abantu abatuuka balina agasamba aganene yataawoki abakumya nga ife tukali ni buhafu ekabuno tusobola kutaawo bantu okwemployinga abantu abo nti baide batukolere nti mwana nkuumira kuba n'okufuna omwezi omusasulire oba okoleki ife kye tukali tuukaku ali eyonga yandyetaaze okulima koko magezi kigombwa Muzeyi amagezi gemu galime bwa kooko kirime kirwa okwenga bakobye aye nabakuba nga bwenko bintu batukobanga emyaka 5 aye kooko kasita omulabirira obulungi myaka giti ino ku myezi 14 kooko botandise okola omunoga nsinzira ku keya y'omutaamu nga otwere ku itaka kyetagisa ki okulima kooko mubufunze okulima kooko likyeta anti ekisookerwako olina okuba n'eitaka kirala wafuna ebijimusa wasima ebiina wakola measurements d'enkobye kooko obulungi ng'olina ettaka lirimala lyenda fuuti 10 pano ku 10 omwo ng'otandikiriza gano otaamu ebigogo kooko alij'okulaka amatooka ofunyemu kinene imwe amukujanga mulima muti mufuna ku sente eno mu kyalo bamulikola ebintu nadde ebyokukyusa obulamu bwaimwe okwongera ku byenfuna n'okuyamba ku gavumenti okulwanisa obwavu eriyo okubambi obuyambi bwemufuniyeko koba oli awo naddala mu kitongole ky'ebyobulimi mu gavumenti okubongeramu ku amaani tuwulira nti abalimi abeeruyere babawere miliyoni 3 omulimi owere bamuwere miliyoni 10 ige bakuwako tifunanga ku kasente kona kuno okuva mu gavumenti anti tikiwuliranga ku applyinga nti baligabira ku abalimi ekyo tifunanga ku information yoneno nti baligabira ku abalimi ezawere babyakulima bakulambulanga ku kweno babone engeri yolikolamu emirimu gyo tibafunangako kuba eriyo bebeta extension wakaba ku magombola ogube gwakutambula mu byalo kubona abalimi abali kujanga babawo ku nekye bakola bambi okuyamba ko kunaddala government iweza ku kubalimi were wa kwigomba lidanku kweno kulambula ku nimiro yo amazima gene abalimi ba government abafuna misaala gyabwerere kuba ya okufuna amagezi olina munonya kwigombola maako amagezi zirabalambulanga ku munene byokulima bene tubyegera mu bwongo bwaife niba naife betugayena baabo akuwere ya amagezi nti osimba kino osimba otya tibatuuka mu byalo abo bafu awandi bakumagezi mazaali
tuba ku magezi mazaale nabukuudukuudu ebindi tubisomera leero ku marediyo nti eriyo enaku leero tetuwulira ku marediyo ng'olwasande eriyo rediyo bino biki waawulirira okwo rediyo dda kusomesa kuwaya kusimbako okukuba eriyo omusaadde oba wamayigo oba waatera okubaako oba lwasande asomesa ku byako okwo abe tuwuliriraku weda wafolowinga amagezi ago wakitamu nkola naye abalimisa baffe bakumagombola ba extension workers abamakulu bazira amazima bwe gali tibatuuka mu byalo kumanya nti olalimye kino naalimye kino bakoba mbu jayo omukobere maida akulambule maakobera ekyokola abali supposed okutuuka ni mu byalo n'amanya ono alimye eki baba pikipiki daabwe byakyazira mulimo gye batukolera mweno. Okay muzeyi atuli muzeyi George mulimi wa koko emayuge era nabamu ku bantu abakoze n'amayina mu bitundu by'ebufulubi wononi abalimi of course muzeyi tebasobola kumubuusa maiso bakutuusaawo tumukyayeko kwawayeko ku bambi nife atukobereko ku ngotoleko ku ebyokulima koko biki ebindi byolima muzeyi okuvamu kwa kasente nime mwani ndi nado era emwani nasooka nado emwani edo ndi nado ate enkoko ensoga ndi nado era ndaaya okola otya enkoko ensoga kuba nze ndayako ensoga ekeya dinda zaino lwala niwogemesa tiriba vaccine yebampa nabo omufu niwogemesa omala bwalwala iwe okikola otya enkoko edo oboneka ogemesa bubi nze enkoko dangera obona kitundu ekyetoolere gano nze enkoko ewange tidifwa kuba nga bwenkobye nti kusinzira ku marediyo bwe gansomesa enkoko edange ndigemesa ku mitendera egitambula nkuba olusooka enaku 7 ngemesa ogwo naku 14 nagemesa naku 24 nagemesa naku 28 nairamu 28 nairamu gabita kabiri omwezi 2 nairamu 2 gabita omwezi nairamu wange ngemesa lwakidifa iwe oboneka ogemesa bubi bana abantu abandi tulina obuzibu bulala nti obulezi bwe tugemesa obwo tibwenda numala saawa 2 era singa mbere nga ndize kugemesa ono singa titiri kuwaya niwe saawa no kuba singa ndi ku mulimo gwangu akigwa kugemesa era kuba nigane eriyo bwenje okuliisa obutosa wamala okugemesa enkoko dino odireka data ambya mu nkoko dinado enkoko dange nto edba dino okumala enaku 3 na diti mena abutoola mu kiyumba dina kutibusana kutambula obuto obwo n'okumala okugemesa enaku denkobi eddo okugemesa dawa meda atandika okutambula kale katonda wange oli muzeyi George kijja kuswika gano tuva kugera ku muzeyi mwagene nga ali kujja akola milimo gye alina emirimu mingi nga wakulaze ali kujja kuyenkoko ali eno ali ni koko mwagene gano eyo bavu okuwako koko so muzeyi nze kangolole nenze jasi kukyalira kuku twayiwaye kuku aye nkoba nti jasi jya maiso zena gana magezi genfune wano tijja kukoma kugwa abanange bonka zira tiri bulungi tomana zansobola okutandika koko kusomozebwa kalina ku nti nze nzira itaka nkali kufuna itaka katonda ganampa itaka sena itaka niwo tandika ni hafu ni kwota kale itaka koko nazira ku nti kinene niwo tandika ni kwoteka okola kuba nze gano bwenkulaze ye mandi yona natayo koko yona mutayo zena nasikirizibwa bw'abantu batyo kale oni muzeyi George bambi mwebale kuba kwa bakali ku subscribe please go ahead and subscribe like and share our videos.